Ako se sunce ugasi, koliko vremena ćemo imati svetlost? Ako pretpostavimo scenario da se sunce ugasi, posljedice bi bile dramatične za Zemlju i njen ekosistem. Međutim, odgovor na pitanje koliko vremena bismo još imali svetlosti zavisi od različitih faktora, uključujući kako definisati svetlost u ovom kontekstu. Ako svetlost znači svetlost koju emituje sunce, tada bismo ostali bez te svetlosti nakon 8 minuta i 19 sekundi. Posljednjem deliću svetlosti koje je sunce dalo neposredno pre nestanka trebalo bi 8 minuta i 19 sekundi da stigne do nas. Nakon gašenja sunca mi ćemo sunce vidjeti još 8 minuta i 19 sekundi. Zemlja je od sunca udaljena 149 miliona i 600 hiljada kilometara. Svetlost od sunca ka Zemlji putuje brzinom svetlosti. Brzina svetlosti je 300.000 km kroz sekund. Vreme dobijamo kada rastojanje podelimo sa brzinom svetlosti i dobit ćemo 499 sekundi. 499 sekundi je 8 minuta i 19 sekundi.